Тәмле яшәр өчен тәмле ашарга кирәк, тәмле ашар өчен тәмле пешерергә кирәк. Сәлам дуслар, TMTV телеканалында тәмле креш тапшыруы һәм безгә бүген Алла бирсә бик тәмле итеп пешерерләр. Танышып китик иң беренче инде өлкәнрәктән, чөнки төгәл 2 елга өлкәнрәк икән бу оппонентыннан татар театрының иң уңышлы менеджерларының берсе. Әйтеп тормыйм калганнарын Раил Садриев. Раил абый, сәлам. Сәлам булып. Һәм Раил абыйның бүген көндәше Шыпшын көрәшче, инде татар хәзерге замананың әйтик әле без. Татар эстрадасының гомумән иң уңышлы продюсерларының берсе Илфак Шигапов. Башка сәлам Илфак абый. Рәхмәт. Башка регалияларын инде тапшыру барышында без әле ачып җыеп салырбыз. Ниләр белән килдегез? Раил абый узганында алып килгән инде ул бүләге. Юк, бездән Сезнең шул үзенең теге достойный урынын алыр дип уйлыйбыз. Әгәр алданрак әйткән булсагыз, Миннән Дуслар, һәмдә April дип язган инглиз хәрефләре, бәлкем латинча язгандыр, элек татарлар латин хәрефләре язганнар ди. Бәлкем шута Aprilдыр. Алып килгән бүләгегез өчен рәхмәт. Тәмле көрәшебезне шәйдән башлыйк әле. Тәмле көрәшебезнең шартын аңлатырга кирәктер. Иң беренче эш башлаганчы, мин күбрәк Илфак абыйга карап сөйлим инде, Раил абый, яме? Ачуланмассың, менә бу бирелгән ризыклардан, компонентлардан, продуктлардан бит безгә нәрсәдер әзерләргә кирәк. Нәрсәдер инде ул берәр төрле кайнар аш. Беренче ашмы, икенче ашмы инде ансы сезнең эш. Һәм берәр төрле салат. Турарга, пешерергә, кыздырырга, белмим, менә фантазияз нәрсәгә җитә. Гомумән нәрсә әзерләп була булардан. Күркә ите, бәрәңге, кыяр, кишер үзебезнекләр, борчак үзебезнеке, сыр үзебезнеке, әшмәтән белән майонез. Үзебезнеке. Борчакка белмим менә кая, Искәндер. Үзегезнеке куям. Нәрсә әзерләй беләсез? Пешерә беләм икән ул. Үзегезнеке куям. Мин Татарстандан. Гомумән пешерү мин беренче хатында, икенче хатында пешерәләр иде. Шуның өчен бу бүген әлеге продуктларга күз салып, мин башкортча күркә дигән, идел пешерергә дигән карар. Башкортларны алып китте әле безне. Илфак абый, яхшы. Хәерлегә булсын. Башкортча күркә. Башкортча күркә. Ничек була ул күркә башкортча? Менә ясап карыйк башта. Ярар. Интрига туды. Ниндирәк салат? Салаты ничек? Кытайча, удмуртча? Юк, салат үзебезчә инде, нәрсә бар дип аталар. Нәрсә бар? Шуның өчен берәр нәрсә килеп чыкты. Ни күрдем, шуны турадым салат. Шундыйрак. Раил абый. Башкортка алып китмәйин дә буача берәр нәрсә генә әмәллә инде бүген. Илфакның преимуществы зур, аның хатыннары күп. Тәҗрибә зур. Әйткәннәр, шул бер хатын белән 28 ел ул миңа пешерә. Булмаганда үзем кай вакытта турым пешерәм. Мондай берләр шактый нәрсәдер әмәлләп була. Нәрсәдер нәрсә ул? Күркә. Мин күркәдән менә хәзер әйбәт аны дик. Тапалган. Аннан соң инде салат. Күркә белән теге креветка белән бар Цезарь. Күркә белән Цезарь ишеткәнме? Тауык белән бар. Шул Сизер. Күркә ите белән. Сизер булачак. Яхшы. Буаларча Сизер. Көтеп калабыз сездән бу кулинар шедеврларны. Мин сезгә әлбәттә уңышлар телим. Нәрсәдер килеп чыгачактыр дигән зур өметләр баглыйм. Һәм хәтта әле ахырдан охшарлык булыр дип тә ышанам. Мин дә үмитләнәм. Бергә өметләнсәк, нәрсәдә булса килеп чыгара тиеш. Вакыт әле ни күп түгел, сез эшкә керешергә мөмкинсез. Сез эшкә керешкәндә, мин инде аңлатыйм, безнең бит әле бүген спонсорларыбыз да бар. Спонсорларыбыз менә бу искиткеч табалар, Кукмара металл савыт заводы, ачык акционерлык җәмгыятеннән әлеге искиткеч табалар. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт саба. Германия технологиясе буенча үзебездә Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлылык өчен әлеге заманча савыт сабаларны сез интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Һәм игътибар дуслар, әлеге табаларны алганда карагыз, һәрберсенең төбендә фирменный уеп ясалган Кукмара логотипы бар һәм ул булырга тиеш бар дик сыйфатлы шәп табалар гына алыгыз. Дуслар, гомумән эш башланып китте. Булай күреп торам, пешерә белгән кешегә ашагансыз. Мин бит инде ул теге башкортча күркә дигәннән үзем уйлап чыгарган әйбер түгел. Әлеге рецептны миңа Башкортстан якларыннан Җырчай Сулгардинова алып килеп бирде. Шуның өчен ишетеп беләбез соңгы араларда лабутеннарны алабутен дип, алабута дип җырлауларын ишеттегезме, Раил абый? Иштек. Шуның өчен дөресен генә әйткәндә беренче тапкыр пешерүем бу әйберне.
Lakin Lakin nişiktir etemli bulacağına şu hatlı şanam. Şanış zor. Şanış zor Yarar. Mında Kurkaytın şöyle zor kisekler bilen İyi, eri kisekler. Raylavi senin nerse başlandı mı? Baştan indi it işlerimi bitirge isep. Salatka da it ne hazırlap koyam. Marina baytırga kerak çünkü. Yaxşı, men endi birinchi so'rovni berayman. Siz bitinde bizning materialist bor, deymi? Yerda ishonchli degan nuqta oyoqlar bilan bosib turasiz. Material yoqdan endi oqshani ishni bilasiz. Shu vaqtda ijodiy kishilarda ijod bilan shug'ullanasiz. Nechun mana bir kishida shunday ikki evr yashab keladi. Bitta kishiga esa o'g'il. Oha, ishlab bilan ijodga vaqt qolmaydi. Yesa kimdir ijodda bo'lganda Bulat Oştun kilise nişiktir o yüzünden üzülerler. kelib chiqadimi? Hatınlar küveye, balalar küveye, bütün üstüne oşatırga kirek şunun bilen. Do'stlar, men bog'lar deb aytuvdan bunda tuzatma kiriting. Bog'lar degani aning proyektlari endi, jirchilari ya'ni. Ayttirdi proyekt, ularning bog'larini deb jirdi. Bunda bizning Ilsiya Badreddinova, Ilnaz Garipov, mana hozir Aysel Gabdinova, hali biz bilmaganlarda ko'p ekan, yumoristlar, falanlari, fasmatanlari. Tişik yumor türkümü. Tishik yumor teatri. Bu Tishik gazetasi bilan beyli chiqdi. İyi Tişik gazetesi bilen de böyle bitir. Tishik gazetasini Rais Sadrievich beylisin bunda. No, Rail Sadriyev bilen bir yakşı bilen. Ya Meşik'ten de kütten tügel. Şakti şavşuk. Şavşuk kurtargan. Birinchining ismini ko'rdim, deb o'qiy olmadim hali. Shulay bo'ldimi? Men olib keldingizmi u shovsuli? Birimin. Yaxshi. Men xotin aytay, Liganda Xotin intervyu o'qidimi? o'qidi. Buyukni shu klubda deganda xotin aytay, Liganda intervyu berding. Men ishi boshqa siladim. Bitta kishi shulay o'ylay, silay olmaydi. Senda oldirga edi. Ishi oldi seni, ishi oldi bo'lar. Men bir Bizni oldlarga yaratmadilar, o'zimni oldim deb chiqib aytdim. O'zimni oldim bo'lib chiqadi. Anasini yasharga o'zing bilan. Xotin bilan turib, muhim, sening xotin bilan turib, Irfaqning endi xotinlari bilan turib, umuman brak. Bir qachonda kачество bo'la olmaydi. Agar u boshdan kачество deb atalgan deyish, brak deb. Sifat bo'lar deyishadi, yaxshi sifat. To'g'rida brak so'zini chiqarishmaydilar. Oila. Ya. Brak o brak. Azaplandı diyor. Fikrimdir sakın. Do'stlar, bunda narsani aytishga kerak. Bizning ikki kurashchimizda bo'lgan oila turmushidan shoxti ko'rgan, shoxti bilgan, ham ularning oila turmushidan o'z fikrlari bor. O'z fikrlari endi aytganimcha gazetada yozilgan, 28 yil bir Ali Yoriy xotin bilan kunda ko'rishmaymiz deb. Kunda ko'rsak, No, menim gibi shu qanday qizu kishilar ular bizda Şamda xotinlar ishlar atishga, deymi? Ya'ni albatta menim xotinga haykal qo'yish kerak deb o'ylayman. Neda ishi oldimda muqaddir. Qozon o'rtasida bitta kishi turgan yerda menim xotinimni qo'yib bo'lmaydi. O'zimning qo'yadir avvalda mana shuni o'ylab Tulumbayda. Rais Sadriyev xotinlar haykal oshu tantanasini chaqirib o'zimizning eshik oldimda. O'zimizning eshik oldimda. Uni nega bular aytish, bu haykal bo'lgan chiroqda. Narsa uni ko'rsatadigan sabrligini, narsa simvollashtiradi deb aytaylikmi? U haykal ko'rinmasligini mumkin. Mana xotin qiz bit shunday burg'at deyish. U havo shekilli. Mana havoni ko'rmaymiz bit. Yansiz yashab bo'lmaydi. Mana xotin qizda ko'rinmaydi, yansiz yashab bo'lmaydi. Hozir bizni yoshlar qaraylardir, endi uylanirgan yetmayishlar. İlenmez. Yok, ilengende birinci tapkırı iftarek ilenirge kirek, ikinciye ilenirge vakit kaldırır işte. 20-21'de ilenersin, 30'larga ayrılasın, tağı da ilenersin. Human yarar, 20. tapkır ilenirge diye şalaysa. İlengen şey bir var mı? Nişe tapkır bulduralar, şunun katli. Onda birinin inditigeni yok. No bit Kısalar yok. Kısalar yok. Bulat bilirsin mi? Mene nişik ömür boyu bir katın bile turup bular. Mene künitik çıgaralar, değil mi? Sayıt vakitinde çıgaralar. İskitkiş künitik oldu. Şu katlı sıfatlı tigilgen. Armiye, bizim askerlerimiz için. Şu katlı nagrusklarga. No künitikinde bir yıldan alıştıralar yermiyor. Şunun işi. Bir katın bile ömür boyu turgan kişilerge min orayga heykel koyuyor. Nişe 28 yıl. 28. Tamam 2 yıldan ince toyları bular demek. Allah bilse. Hele bu yılın başta jubileyin ötkərə kerak. Yok benim. Allah bilse jubiley. Hayır bu yıl. Hayır. Yok 50 yaş. Ciddi tibetkenler. 50 mi ya? 60 güldürüş. Rail bile Bunun maksimum 49. 51'lik toy 48. Rail bile İlmir'ini min prosta jitekleştirip heykellerin Sultanbay'daki Rail'ini salatırgan İskitkiş yurtu karşına jitekleştirip bastırır indi. Yo, o bitin Gaile institutu elek bulgan diler. Hazır var mı mı Gaile institutunda? Bitip var oğullar, bir singine etkende.
Мен ойлаймын, жамғиятның ендер бір шындай этапында, әйбет, кішілік дүниясына, бұл керек әйбір болған, бик керек әйбір, чемпионсыз болмай. Мына қазір біздің шындай замана, кіші қайыласыз, яшайға елендәне Киркоровлар, қатынсығына бала ясайлар, бала тапыралар. Қатынсыз бала табыршы кетті, біләсің ме? Жоқ, бұл қатын керек ме деген сөз түгел. Мен ойлаймын, мына иптәш керек. İptaş, dost, ul, janırma bırak deyiş. Şu vakitte biz aynı hatun deyiş. Balanı kim terbiyelerge deyiş? Yaxşı, kızıksız değil mi? Balanı kim terbiyeli? Hatunu terbiyeli mi, iri terbiyeli mi? Nişik terbiyeli? Biraz ne şey? 10. yılda o hatun balan terbiyeler için bular deyiş. Mıhatlı hizmet hakkı bular deyiş. Balanı bugün internet terbiyeli. Yok, onda problemi yok. Yok, balanı terbiyeler gerek. Ну, indi ol, elbette, min tege, hazır bizi dırıs anlamaz mümkünler. Vay, yaramayın, bütün biz jamğiyatın. Yok, ilengen usta, ilengen, 28 yaşı. Hadi gel. Ben anlarsın mı ne? Şimdi minde tuylar al baralı, şimdi kübler al barasın. Bir zaman sonra gibi tağın şul tertipte turma. Bütün tuylar bir tertipte. Anın tırmışında şul. Tertipte ötkere bizim de. İki yapımda Şul çözler, dikni. Bütün gün uzaklarını yapsam bile. İken sonra eğlenip kaytarız diye. Mene tapalgan içikili bizim tuylar da bir türlü tapalgan bütün ayır. Bütün sözlerini biliyoruz biz. Hazır kimler seytersin, milli sözler. Bu üzerine akıl eretüler. Akıl eretüler. Men uylayım, kişi üzerine eterse kilgenine ömür boyu şunu yüzü anlagan, bana anlap jitirgen olay bir. Şunu yaşlar getir, yaşlar bir tane anlamay. Anlar için yaşlar işler. Men itni tapar işim bunu şuna kiysem bir. Men birine kiysek pişirimin. Eğer tege uzun bizim kollektiv zor. Evet. Ey Allah'ım. Biz de başarıya yaratırız bitti mi? Elbette. İlfak abi. Elbette. Siz. Hazır buraya ara. Uylamağız. İlfak Şıgapov full diyetoda oturады. Oturdu indi. Oturdu buldu. Житер анан айрым вакыты buldu. Hazır indi başka etap. Şulay bit. Yok mene İlfak Şıgapov nigine kılınıp bitmedi bit. O temaki tartsa. Minden nigine kılınıp bitmedi bu dünyada. Min temaki tartmayayım. Mine aytırlar, nik temaki tartmasın yine. Kılmanın kalmadı. O mine aytırlar. Bir kınlık ilgeç bar kitere girek. Şulay bitin. Kilengişi bar kiter. Anın dik şulun deyip atayım. Biz de gideriz. Gitgeç hazır tügünde bargaç, benim köpeklerini yüzü kan koyturayım da. Bu turmuşsun. Bayırın bir bölmede. Yüzü kalıp mesela biz ona kişi buradan barabır kırıbız ameliyatına. Kırıbız. Evet. Kirgeç olsa da yaşayın. Nuray, indi kılanmağının kalmadı. Tağın nerse yaşamadım diye soragaç, milletim temek tartmağım diyor. Birden mi? Mene şunday көңілді нотада достар, devam etemiz bugünge. Temli kreşimizden. Ya dostlar, нәрсе bu? Buldu muydu? Finalı bitti. Finalı bitti, tapa bitirdim. Geldik. Kurke eğitim. Kurke eğitim. Kurke bu vakitte. Bu vakitte men әлігетіге бұрынғы башқұртстан септін әзгіне заманлаштырып, помидор турин. Шунда o. Әйе, шунда o. Бұлар біздің сына бітнесі бұлғатылашы. Әйе, ол вақытта помидор болмаған. Бұл вақытта помидор Түркияда гene болған. Yok, pomidor başı, tomat, liyanlar bilen işte Meksika'da limon sonunda. Limon kış günü өсмей шол бізде, керек. Ярты yok kış. Seriyor. Bizge kıyar, bizde kıyar. Tropiklar болса бізде. Так, limon suyu kurke eğitine bu. Siz bizim saatқа bulaşaq. Salatқа bulaşaq, мен мұны қарамасын. Bu kurke eğiti. Kurke eğiti degенден біздің бүгінге спонсорыбыз Яшел Узан районы Большие Ключи ауылында орнашқан Залесный агрофирмасы Индюшин маркалы kurke eğitін тәқдим етер. Сифатлы диетик халал kurke eğiti һәм kurke eğitinden ярым эшләнмәләр ниһаять Татарстанда җитештерелә. Ибрахимов урамы 20 йорт, телефоны 562 24 22. Нәкъ шул спонсорлар әлеге kurke eğитін тәқдим иттеләр дә инде безгә. Бик тәмле, әле монда эшләнмәләр бар, күреп торасыз. Алла бисәр бүген авыз итәрбез спонсорларыбызга. Бик зур рәхмәт. Тагын бер кат. Илфак абай, әйдә. Алабутаны иренмәгән кеше генә сөйләмәде инде аны. Заманында безнең менә шундый бер проект бар иде, Кара бумер, Кара күзләр, хәтерлисеңме? Хәтерлим. Үзем җырлаган идем, әйе. Шулай ук зур кызыксыну уятты бу бигрәк тә федераль каналларда, бигрәк тә Мәскәүдә. Монда да шундый кызыксыну күзәтеләме? Күзәтелә. Телерепортажлар төшерделәрме әле? Репортажлар да булды. Ну, әйтик Татарстан матбугат чараларынан гына ни булмады. Бик зур игътибар булмады. Мен шул хәтле йолдызга әйләндем. Мин эштә секретарь белән утырам, мин телефонны карыйм.
подождите, Москва звонит. Şimdi telefondan söylesem şimdi kod şurada. Bugünkü günde 2 milyonga yakın tapkır tınlanılgan internet sitelerinde. Hem ötesinkiyle Vladivostok'tan Kaliningrad'ga hatta olaygına tugul Ukrayna, Türkiye, Gruziya, Ermenistan. Eğer de hazır tiginlidir internet поисковикларда aytik şol Яндекста жисан алабы тади. Birinci şol jır turunda мәгълүматчыга ие. Менә шул перепевка дип әйтәбез. Рус җырларын татарча тәрҗемә итеп популяр булып буламы? Ул популяр булу өчен эшләнелгән әйбер түгел. Ул игътибар иттерү өчен. Yok, ул татарлар да бар, татарлар да нәрсәдер эшли ала. Без сездән ким түгел дигән сүз. Чөнки Айсолның ул җырны җырлавы оригиналыннан сыйфат буенча, вокал буенча әз генә югары. Әлбәттә, монда инде әзерлек, белем дә Әлбәттә. үз эшен эшләгәндер, чөнки ул консерваториядә укыймы? Ул мәдәният һәм сәнгать институтында укый, ләкин аңа хәтле ул бик җитди, хәзерге музыка көллиятен кызыл диплом белән тәмамлаган бик сирәк кешеләрнең берсе. Ул үзе вокал укыта, шуның өчен теге диапазон, ну, әйтик шансоннан алып, Арияларга хәтле. опера ариялары җырларга хәтле мөмкин. Менә шул бер җыр белән перепевка белән гастрольләр куеп буламы? Юк. Халык җыйламы аңа? Юк. Bizim андый максат та юк, әлегә теге 10-тән артык җыр яздырдык, без Айсулы белән. Бу сезнең яңа проектыңда Айсул Габдинова кемнәр әле белми. İlfak, Ишетмәгән. Андыйлар булса. bak bir мәзә işlerin var mı senin? Sen bir продюсер. İşe yıldız sevsevedir. Dini kavuzak. Kimlerine kavuzmadın? Әле күп кабызачак. Әлі кім кавузачак? Sen ömrümden ne? En жеңіл нешундый бар, жайы бар, yıldız bulunun, tiz bulunun. Yıldız bulasın kile mi? Kile. Алай болса шыршыға отыр дейді. Ну, мен солайрақ. Мен итіне салам маринадқа. Әзірләдім. Райла біз өзінде бетінде көпме йылдызлар қабызаң ішінше қалай дейсің әлі. Иншалла ғана түгел, юмористлар. Сіздің енді шулай ақ интернетте баталиялар болып алды Рамил Шарапов білән. Yok, Рамил менің күршеге кетті. Бұл батали, әлләні батали болмады. Менің бір... Есе бұл мақсус ішләнді ме, иқтибар жәлеп еттерсін. Ну, иқтибар деп енді... Кішіге бетті шей, біраз сөзге сөз келгендер екен, шулай екен, халыққа шул керек. Бұлай екендер екен, міне тойып жығылған екен. Біләсің не үшін, бұл бет нәрседен шулай. Bir zaman etti, sırrını halk artistkisi Rostropovich hatun indi, Галина Вишневская. Bilesiniz, русский мужик плачет не от того, что у него дом сгорел, а от того, что у соседа вся живность воды. Біздің тігімізі жұртты жаңғаннан жыламайбыз. Күршінікі жұртты исен болған көре, әрденіп жылайбыз. Біздің солай тәрбиеленген. Менталитет. Қайдан келген бұл? Сыр уақытында келген ебір ме? Қазір аңлатам, біздің яқта ол әйтемнің бір нейі бар, міне Вишневский әйткен сөздердің татарша варианты. Соңғы вақытта бірден шатокивы арыялы күршінің сыйыры өлді дейді. Ол, біләсіз ме, татар кішісі шыннап та затлы, біз Алтын Орданың затлы бәкләре һәм ханнары балалары. Шуның өчен без һәрберебез индивидуалист, без югары булырга өйрәнгән. Туфан аби, мәрхүм Туфан аби белән без бер бәхәскә килгәндә ул әйткән бик кызык сүзләр. Татар кешесенең горурлыгы шул кадәр, ул исерек килеш, урамда пычракта уйнап ятканда да горурланып ята. Менә кара әле, андый мисаллар белән бит мине. Белә әйтмә түгел. Әйтмим, ярамый. Кара әле, менә нәх сүзгә. Шулай белә. Шуның Нигә эчтең? Үземнең акчама эчтем бит мен аны дип. Горурланып. Ул сиңа исбат итә. Yok, bundan indi biz buna etegi bizim... Үзгәрербез булсыңыз берәр качан, ул битәр микән? Бер 2-3 булганнан. Теге үзгәребез ми дигәннән без бер халыкка әйләнеп барабыз инде. Урысы да, татары да, чуашы да бөтенесе. Чөнки бер яссылыкта, Милләткә инде. бер информацион яссылык бар бездә да. Бер төрле. Мин салат ясый башлыйм. Йо, шуны сөйләп бетерә Райла бай, информация. Biz bir nidir kişi bizim babaylar yanına tırgısa anlamı tırgan bir zatka ne yaşak biz bir 20-30 yıldan. İyi mi? Peki min etken var. Bizim babalar indi tilinden atarlar, o bir tilini bilsen ne şimdi atar. Elbette. Biz ilfak bilen siyaşken var, o değil mi gayet? Tatar güzenin dini yoğanın, o harap dini biz indi. Anın alfabeti yok, o kirillitsi, Bizantiya'dan gelgen. Ben bizim şul tilimiz var, şul tilini saklarak kiremiz. Yani işi bulsa da tilini saklasak mı? Biz tatarşa sileşe, biz tatarşa pişiremiz. Yüzü bir şey, şunda biz saklanıp kalabız. Hem yüzü bizim tilini büyüden kalıp kadar. Urus tili 70%'ka Urus tili. Türkiye
Tillerden. Sözlerden tura. Bizning so'zlardan. Shunga qaramasdan biz urushda yashaymiz, bizning til saqlanib olmaydi. Mana shunday bir qizga ayber bor. Deyman. Ilduz Gelajev. Ilduz abi Gelajev shunday bir qiyimli. Qozonlar menga ochilmasinlar. Men endi shu qozonni siysamga boradim. Ish bunda uruslasha jonli shul etamine qozonda tatar urishimi, ulanda bitagini. Bizni kirtirgan bo'lsa, kirmasgan bo'lsa. Kiritamiz, qolsin. Boshqalar o'ylansin. Hozirga endi bunda surat nashrisi qoldi. O'zim qizrasi bor, buni qizrasi bor, salat yasayım. Bitti. Buni duxovkaga nasib. Ha, Ilfaq abining boshqirtcha kurkasi endi mishga to'g'ri ketdi. Bismillah aytib. Mana shu motor etib salat yeymiz. Endi uzatdik, bir necha minutdan o'xshab. Alloh birsa. Bizning xalq bunday yafroq oshiga ilanib kela bora. Mana shunga ko'ra Hozirga tamlik kirishda reklama. Ya do'stlar, bizning tamlik kirishimiz davom etadi. Ham bizda qo'noqda bugun ikki unikal shaxs, men qo'rqmayman bu so'zlardan, chunki ishlatib var. Unikalliklari bor. Bir topshiriqni aytmalarni ochib bitirgan borliq. Shu unikal yoqlarini Ilfaq Shig'atov ham Rail Sadriyev. Rail aba, tomoqni silab o'zing tushunmayman. Aytdim, tomoq ideya o'zingga keldi. Nasıldır tegib qartliq kunda mana endi konsertlarga, bayramlarga chaqirib boshlagach, qayda tomoq tiraga tiyish bit endi. Tomoq tiraga deb endi men umuman tekin ishlar. Men bilmayman, u bek shunday zo'r bor, uni mashaqqati ko'p. Anda kishiga to'lari kerak. Yo'q, bu bilan kelib, men avvalgi kafe ochirdim deb o'ylamadim. Ama o'rtasida kolxoz bitgach, ne qoldi? Idara yurti, ta'tillar zetgan idara yurti. Biz anda o'sdik, men ko'rdim, ana shunday motor, yaxshi fundamentli bino, hamma ovulni bota boshladilar. Mana shu men bidaraf tugul. Mening ovulimga kerak. Bütün kishini ovul o'zine kerak. Mana shunday aytim bor. Men shu ovulning patrioti bo'larak, mana biz ham dik surishlar sharatamiz. Mana prezidentga rahmat bu yil yo'l kira, havotlasa. Ben memorial komplekslar yasadık. Mana shundan ketdi ovulni tirgiza boshladik. Melerin turli xayriyaga da borga to'g'ri keldi. Bu yurtni olib qoldik biz. İdare ettim. Çünkü ben baştan artistlarga kvartirlar, fatirlarga sargaydım. Lakin anaga bizning gider bulmagaç, mümkünlük bulmagaç şimdi. Men de anışlay olmadık. Hem mana shunday aytamiz biz oy. Rasına bo'la. Endi yo'q. Nima rasına bu? No. Tege bir bizning bir ne var. Mening xotindan bir pishirib turmaymi de. Çünkü mening xotin bir pishira boshlasa, bizning shilondan, bizning shilonda turadi. Şalandan kuknaya kadar ondan damba ileri. Damba ile. Şuna göre onu kubra kerek. Onu kerek taksalar. Bu sen bana kanıdem. Şimdi zor kisekler buldu. Siz biz bunda küber değil gözünüzün. Üzünde zor bir. Zor kisek. Onu zor kisek. Zor tabağa kaçtı tabağa yine. Bulat kanı. Maylı biz mi topta? Maylar galiba. Gelin maylı galiba. Mayla bir jiberik ondan sonra. Ana. Maylı turgan everse de baranın. Bizde bütün nesne var, bar da var diye. Şimdi karnın limon salasın. Sıyık may? Yok, sayık may iki türlü. Kımbaş mayı? Masalayla. Alif koy, Alif koy da var. Yok. Sağ. Alif koy kıyvatır ha? Biraz gına. Ama bütün su akşam alınayın. Peki negisi bir deysin mi? Negisi bir. Birisi bütün saranlıkın bir tane galametli kişiler, birisi kişiye bir zaman akşam gitmiyor. Akşam işliyor, akşam yaşıyor, küpçilik kalık kazır. Şunu alıp git almıyor, neresi yaşayan için anlamayacaklar gidip bara. Anadolu gavdasında alıp git almayalım misin? Ya gavdasında alıp git almıyor, dirse desin. Çünkü birisi etken bit. İlkten çıktım uramga, baram uramdan. Karayım bir kapçık akşam taptım. Sanap çıktım, gitmedi bekledi. Benim de ondan dambıyla başı hazır. Ne onlardan mı? Bu savcı verer benim de. Ey rahat benim. Onda uzun pişirdim diye aytırım. Yok aytırsın da. Bırak bolsun. Onbaransı. Onkup. Ya İlfaq abi, İlfaq hocam size galiba diyet turunda. Anın kızık diyet var o. En gadi diyeti. 132 kilogramdan. 132'den 90'ga. 90'a hadi. Hazır azgına istedim. Aşağı kişi tanımaya başladım. Kişi tartmaya başladı. Şirin isimlerle, bütün kişileri. Bize şöyle yapıksan. Şirin isimlerle benim istedim. Şu katlı bir sıkıntı yapmışlar. Bunun üstüne hazır sır. Kalbine berengi koyarız. Kalbine berengi koyarız. Bu kısqa iki iş söz bilen ne? Niçik yapıkırga? Sportalga eriyor. Hemen bilesin ki. Yani içtim oşamasa da gerek değil. Yok, bana kağıt bit alasın. Diyeti de yazıp koyasın. Şunun ürünü koyarsın, şunun üstüne oturasın. O diyetine oturan bulayında.
Bir saytadi, men bir yo'la ish diyetida o'tiraman. Nega? Chunki birsi bilan to'yib bo'lmaydi. Tamoq Yaxshi. Bo'ldi bo'lsa, bizda xalqda mana bolalar rizq ashovi bor endi, qomir rizqlari. Ularni ratsiondan Ularni Albatta dürüst kerak aytganda emas. albatta komir bolalar rizqlarini bir 2 oyga umuman sotib turib kerak. jobg'asiz kelsa. Ondan so'ng organizm уже o'zi kuniga bugun bir nindi rizqda cheklovlar yo'q. Vaqt bo'yicha yashov. Onun için aytам, sport bilan shug'ullanirga, Harakatlanirga kerak. harakatda bo'lirga kerak. Sportning da bor turlisi, siz bilsangiz, kardio zalda ko'proq otlab jirsang, birozgina shtanga etsang, turnikda tortlarga motoshsang, injelisi shudir. Injelisi shu. Birozgina press endi, press baribir kerak u o'zining ishida. Nindir diyeta tutup bizning ishda o mümkün eğilir tugul. Çünkü gel yolda koya şatalar şunda aşılsın. Мен райлдар ishga qo'ytam ekan, tamak kafesidan men anda men diyeta deb o'tira olmayman. Ол сыйлаганда. Oshalada ishladi, Allohga shukr. Rayla buni o'z qarashim. undirib tashib beradingmi? Qo'ndirib tashib beradi. Shuning uchun yo'q, bir mindi problem. Yaxshi, problema deganman, bizda mana yumor deb siz ko'proq yumorlikasingda. Keyin shular yumoresklarim bor. Hozir yozasizmi yumoreska? Men u Indi yumor, bizim Tatarda yumor ne derecede? Muncha tashni hisobga olmay. Yo'q, mana muncha tashni hisobga olmaymiz. Muncha tashi u brend endi. Brend. 35 yilga yaqin brend. Mana meni ko'ralar, evet. Menga "Voh, muncha tashi" deydilar. Bütünlerinde meni maylar asayım. Bitirsen muncha tashlar. Tatar mana shu Tatarning yumori muncha tashi bilan assotsiatsiya. Shunga ko'ra, tigi muncha tash bizning yumor bilan muncha tashi deb tigi tarbiyalangan. Shunga ko'ra men o'zimdan bilaman. Yumorga kelganda men, hali bormi hali bizda yumorda, masalan, birinchi proyektlar chiqsa, sahna siydira oladimi hali yumorni? Siydira. Aning har bir narsaning o'z vaqti bor, evet. Vaqti o'zi. Mana u jamiyatning yashayishina bog'liq. Jamiyatda nishib bora, endi proseslar, evet. Krizismi, nima, har narsaning o'zining shunday, har narsaga shunday muhtojlik bor. Borliqqa kelayindi. Yumorni yarar borliqqa keltirib, mazaklarini o'zgartirib yumor tizib bilan o'zing o'ylab chiqara kerakmi? O'zing o'ylab chiqara. O'ylab chiqara og'ir bit u. U bit yengillashtirgan birda u ina bilan qiyiq qozon keldi. O'z vaqtida Raildar ish bilan biz dürtni qo'ydikmi ishnimi piyesa. Men avtor olarak bu shabiyylar bor. Menga kisha onarga hozir bir unda vaqt o'tgandir. Isriganisa xayrchi boyisa degan spektakl. Mine kişi eleytler, tağın koysalar şipka silmet diyen ağılın yüzüşenleri şunu sahneleştirip. Anı 40'a yakın ağıl halk tiyatro koyup, alar betinde anı diskten boğa tiyatro oynayan variantını koyup, hem hatta Başkırtistan'da ötken, Ufa'da ötken halk tiyatrolar arasında konkursta ikinci ürünü alışlar buldu. Alar birinci bulayı. Çünkü Başkırt dilinde oynadılar. İkinci ürünü aldılar. Şu spektaklini koyup. Hem bu yumorga kırılgan, bu bizim yumorga kırılgan. Bugünkü günde yumor eli sıydıra, lakin tigi şoluk Moskva derecesindeki yumorun ezgine formatı da özgeri işte. Stand-up'lara teyişinde hazır. Stand-up Ko'proq shu yetmi bizda deb o'ylayman. Stand-up bizim xalq bir bizning var ama evet. Bu terbiyelene barayna, internet terbiyeli, kundalik televideniye terbiyeli. Şunlara qaramasdan mana stand-up degenden bizning xalq niktirin bir kishiligina sahnada, bir ikki kishiligina sahnada qabul eta olmaydi. Biz yangi balkim u hali vaqtda shag'ana protsessdir, ko'rinishdir. Stand-upmi? Yo'q, qabul eta olmovi deb. Albatta, vaqtli shag'ana ko'rinish. Albatta, bizning xalq zangarshal bilan tarbiyalangan. Shuvarlar bizga palas mana yidagi palas ichida shunday kerak bizga yostiq shekilli. Albatta, shov-shuv shunday, "Oh, hey!" deb yig'lab kirdi, biyib chiqdi. Shunda shu orada bir narsa aytib qo'ydi. Tomoshadan ko'zlar qamashadi. Tak, bo'ladi. Rayla, buni sotsam Men zaten yaramayman. Men buni hali bo'lmadimi? Men buni nasibdan Faqat bir narsa kerak. Kolbasa. Kolbasa kerak, bizga kolbasa ko'p bo'lgan, bizga. Kolbasadan ko'p narsa yo'q. Kolbasa Indiyojina bizning sponsordan jarima. Mana shu iski. Mana big aybat. Halal paketlarini olinadi, to'ra ko'pmi kerak ekan? Yaxshi. Hali iyingada berib beramiz kerak. Rahmat yo'qsin. Biz yumor. Men halal degash bitkachara ko'rayim halalga. Butun aybi Xitoyniki shuni bo'lash. Butun aydan bolasida shunchasida. Halal deb biz endi o'zimizga qoidalar o'ylab chiqaramiz. Deymi?
Din турында сөйләшеп булыр исезме? Шу бик кызыклы әңгәмәче. Мин муллалар белән, батюшкалар белән, бик раввиннар белән шулай бәхәсләшкән бар. Кызык, чөнки Алар белән. Аларга кызыкмысың син белән бәхәсләшергә? аларга белмим, алар миңа бит Ходай белән минем арада арадашы кирәкми. Алар арадашы булырга яратыла барса. Миңа арадашы кирәкми, ничек инде Худайның яраткан баласы барыбызда. Синдә, миндә барыбызда. Дагыларда. Әлбәттә. Яраткан баласы инде Ходай тәгалә нәрсәгә анда тагы воспитательләргә. Без үзебезнең телдә ул бигә тел биргән, сиземләү биргән, үзене киттереп яраткан. Мин факт тәгәрә инде шул бер юндык. Без Ходай тәгалә дибез. Ходай тәгалә диге. Адам баласы бит үзе уйлап чыгарак үз Аллаган Худайга табына ул. Менә миңа бер Худайга ышанмаган кеше миңа әйтә. Юк бар, сөйләмә инде. Бер юк бит ул. Шуңа күрә юк. Син миңа тотып күрсәт, бар икән ди. Шуннан соң жаны башлый. Ярамый дип. Хава бар монда. Барды. Тотып күрсәт миңа дип хаваны. Күрсәт, кая хава монда. Һәм монда ди. Юк бит. Юк. Шул шикелле бүтән нәрсә пропитаны. Ходай белән. Ярайлабый, моны зат икән дибез, Аллага тапшыр. Ай. Да, Аллага да. Хайры сәгатьтә куй. Нәрсә була шул була. Нәрсә була шул була. Әйбәт булачак. Бар да әйбәт булачак. Шыгарга тиеш бездә шыгырабыз. Бу вакытта Менә шуны кызылланып, алсуланып китүе шул инде индикатор күрсәтәчәк. Нәрсә икән? Барып чыккан монда процесс бара. Benim başkırça kürken içimde. Ой, бик яхшы хис итә үзен, күреп торам. Я салатларына калдым инде безнең монда. Ифак абый, син бит әле гомер булмаганны җырда башладың соң арада. Шансон, татар шансоны. Татарлар шансонны кабул итәме алар? Менә Әлбәттә Мин Татарлар- Менә мин юк дип инде. Юк, Татарлар татарлар- шансон бигрәк теге. Кырга әйбер. Алай түгел. Менә бая сез юмор турында сөйләшәсез. Менә әйтик Райлдар шәйтте Данир турында. Zamanında Şemsi Zakirov белән без яздык Кыйкшәүлә дигән юмор театры. Асын хәтерлим. Һәм анда сәхнәгә гомердә аяк басмаган Данир Сабиров, Хабри Хабриев, Данияр инде. Һәм Рифат Зарипов дигән бер егет килеп, Шәмси Закиров белән сөйләшеп утыралар. Шәмси абый әйтә, факт бу кешеләрне гомердә сәхнәгә якын китерә торган түгел, бу балалардан бер нәрсә чыкмас. Ләкин 3-4 ай эчендә без әзерләдек программа. Нәк шушындай сүзләр әйтик. Татар моны кабул итмәс. Анда 1-нче класс, 11-нче класс шундай әйберләр. Мин теге нәрсәдән дип әйтәсем килә. Теге татар бер кемнән дә ким түгел. Татарда төрле юнәлешләр булырга мөмкин. Бары тик Куркып торырга кирәкми. куркып торырга кирәкми. Ул әйбер сыйфатлы булырга тиеш, нәрсә булса да. Ризык кебек. Әгәр дә ул сыйфатлы икән, шул вакытта кабул ителә. Менә шул ук вокаль инструменталь ансамбльләр. Белә Белән эшләтә ул бит кыйбатлы, чыгымлы. Әйе, безне хәзер Айсылуга Авылларга барсаң бит инде кая анда. Айсылуга дип тере состав җыеп җыябыз. Җитди музыкантлар, чөнки киләчәк шушындый көн барыбер шул юнәлештә эшләмичә булмаячак. Әлбәттә кыйбатлы. Әйтик 5 музыкант җыр төрешенә дә аларның һәрберсенә түләргә кирәк, транспорт кирәк. Әлбәттә. Ләкин мин искә төшерәм, заманында әйтик Флёр Сулеймановлар без бик кичкенә чакта Фиявзалылар киләр, төркемнәр белән һәм ул бөтенләй башка әйбер иде. Соң ансы шулай. Шуя бит әле ана үзегез әйтмешли. Ул ансамбльне тагын тамаша да кирәк теге. Шоу кирәк. Ансы да кирәк. Фикереп йөрүдә. Хәзер шокка туры кирәк. Шокка туры. Хәзер инде теге чөнки татар бит ул инде үзенә бигләнеп яшәгән халык, чөнки дин шулай ниткән, ул кыткарган бәлкем инде бер этапта. Шуңа карамастан хәзер инде бөтен бер яссылыкта яши. Интернет яссылык бар, бөтен кабул итү бер дәрәҗәдә диярлек. Барыбызда да икешәр телевизор, әйме? Авылда Җылы Бәдрәф, бөтен нәрсә шулай. Мин менә Мунчаида, бөтен нәрсә. Идә терәлгән. Әйе. Теге Беләсез нәрсә, минем ни бар? Мин авылда яшәйм бит инде. Фирзар Муртазин авылда яшәп ята, Ринат Рахматуллин, без бу авылда яшәп ятабыз. Шуңа күрә минем гаилә Казанда, чөнки малай укый. Кытай теле. Мин моны Иракка карый белә. Киләчәккә карый белә. Ничек диләр, авылны мактап шәһәрдә тор дигәннәр бит инде. Шулай. Мин менә яшим киресенчә, шәһәр мактыйм торам авылда. Кимсен хаклы, минме битәннәрме? Шундый бәхәс күбә кайчак аңымда.
Теге анарсын әйтә, ауыл көгіндегі йылдызларны мәңгілікке жанға біркеттім. Үзегізге болсын шақарыңыз, бір кеш күндім жеттім мен кеттім. Бұл йылдыз қилашып шулай жазған. Неле өзің шықырым өтем, өзің шықалар жазасың? Жоқ, шулай. Жазғалайсың ма? Жазыштырасың ма? Бик сирек. Бик шундай теге. Әллә бітті дә менде Ифақ абай біздің? Biz tez tuturga öğrengen o yak. Нәрсені бітін ішіне де? Yok aşağı yakın. Ошы. Vakit yok çünkü. Тиз. Нәрсе көрдім шуны турадым. Мұнда енді біздің достар ішімізде тамамланған кебек. Біздің нәрсе қалды, Райыл абай. Әйде. Бітті, бір нәрсе қалмады. Ішлетіп, барысында әзірлеп, хәстерлеп, Хайы, айларға пробада саларға керек болашақ. Алла берсе, Мархабат. бик тәмлі ризық бар. Болыр деп ышанам. Қабаттан біздің жылы мотор сөздері біз спонсорымыз хақында Көкмара металл заводы ашық акционерлік жамғияты. Көкмара Саудия маркасы бұл уақыт білән сыналған сауытсыға, шәп сауытсыға Германия технологиясы бойынша өзімізде Ресейде жетіштірілі. Оңайлы үшін әлгі заманша сауытсабаны сіз достар, интернет кибет ашада алырға мүмкінсіз. Шылай кибетлер бар Көкмарада өзінде, һәм Қазаныбызда Павлюкин урамы 114 корпус 1 адресі бойынша урнашқан. Һәм әлгі кибетлерде акция достар, әгерде бүгін барсағыз 15 майға қадар бүгіннен алып, онда 8% ташламалар бөтін түрлі Көкмара продукцияларын таба боламы ол, шилек боламы ол, қазан боламы, нәрсе Көкмара деген логотип қойылған қойсына, барысына ташламалар. Kullanırsın. Көкмара. Biz mingil kullanamıyorum ben. Bütün ailemde birincisinde de ikincisinde de Көкмара tabası. Benim tağım bir evre sevektesin kile. Benim Kıtay'dan dostlar koydu köpten. Tatar kişileri. Hem biz Көкмараға bardık. Onların sözleri beni geçetlendirdi. Көкмара tabası hem kazanları Kıtay'da köplep satıla hem bir kumuşlu satıla. Onlardan da Kazakistan'a şakiredir deyip bilem. Lakin şunday külüp söylep durdular. Bizden Uygurlar pilavını Көкмара kazanda iskit kişitip pişireler. Bu işin sözler şayarı tügül, çınlap tügül. Vat içmezsem. Көкмара siz edesiz. Көкмараға қарап şey Көкмара ne mine Saud Sabay. Çünkü Kıtay bilen beylengen kileşek bana bu. Bulgaralar şuna göre ulumda Kıtay tilini öğreniriz. Mine mine her bir Kıtay bir güne su makşa bilse de bilesin indi milyarder bu. Bir su. Her bir Kıtay birer güne tabi alsa da her bir gayle Көкмара irtege Şanxay geylen. Adapşurumuzun tağın bir sponsora Yeşil Uzyan rayonu Большой Ключи ауылында орнашқан Залесный агрофирмасы Индюжина маркалы күркәйті тәқдим ете. Сифатлы, диетик, халал күркәйті һәм күркәйтінен ярым ішілмелер Нихаят Татарстанда жетіштірілі. Ибрахимов урамы 20-ші йырт адресі бойынша алаласыз телефонлары 562-24-22. Tamam. Tamam benim indi salatını işlep durup elbette indi. Bizde bir Tatar, Rus kuchnyası köpçülük. Biz kuyan iti bilen hazır köpçülük işletiyoruz. Min Türkiye iti bilen bir işlep kuruyup sütte. Hani sütke batırıp koyalım, bu kırrak Türkiye iti. Sütke batırıp sonra iskitmeler bir indi. Sonra göre edemit. Sponsorımızға rahmet. İyi, rakbik zorak. Munda buldu iş bitti mi? Munda min her tarafı biraz bu idini salıp bitirirse min danasın turuyum üstüne tağı salat. Çünkü ne görüyorum kişine gene Sezir köpek. Hani çilegen kişi bu tabaşı. Sezir'ga əvurildiyinde bu. Bu Sezir çıpışık. Sezir'ga tağın indir ayırım mahsus bir sos yasılar. İyi mi sos yasayım haram. Kaymaktan yasayım. Kaymaktan yasayım. İlfaq abinin işi tamam. Elle koşan. Ya. İlfaq abi bizning indi amada yo'q baribir xalqqa qiziq bitdi o shaxsiy turmush deganda ko'plar shuni so'roq qilsinlar Ilfaq Shigapov 3-tapqir uylanirmikan degan. Ha? Belki. Belki bo'lirga mumkin. Belki bo'lirga mumkin. Subhanallah. Maşallah. İlfaq. Bilen bir kız ötüyüm. Kadın dediğinde bizde kadın bilen değil. Kadınlar ileriden toya alıyor. İler kadınların toya bittiğinde şu an gülmeyen şey ömür boyu. Kadın avuşturga jinganda küpler öyledir. Hazır yanasını alsan, yaşını alsan, hazır ömür ötettiğini terbiyelep. Buzu bir dinliğin içidir var terbiyelengen. Bunu bilesin, bana bir bilesin. Dostlar, şunun bilen tapşırıyoruz. Tamam deyip öyle kurmaya Misal mıyım? Tamam birini... Bu yüzük. Hazır min adını. Hem? Senin için hatta şef favori tip koyarlar. Tamak kafasına dostlar. Bütün reseptler, bütün rizikler mına tamak kafasında şuay әзірленеді. Біздің қазір дегустация сұрауға келіп жетті. Бірнеше минуттан
әлеге бүлмәбездә дегустатор пайда булачак. Ризыклары хәзер инде менә пешеп чыгачак. Без әлеге катнашучыларыбыз белән берничә минутка сөйләшәбез һәм тәмлек рәшебездә реклама карыйбыз. Достар, ниһаят безнең белгечебездә, безнең аш-су бүлмәсендә кабаттан Марокко рестораннар шелтәре шеф-повары Илнур Гимаев. Илнур, сәлам. Сәлам Булат. Таза куллы. Шатларга синең кулың размеры буенча түгел, кичкенә генә бездә. Җитә. Иң кебек кенә. Я, күреп торасың, бүген иратлар әзерләде моны. Иратлар, иратлар әзерләгәнгә рахмәт. Ризыклар бик мол күренә. Саллы, Эре туралган. теге дозалары зур. Дозалары зур. Сезнең ресторанда кебек. Объемлы. Жәлләмичә бирәләр. Жәлләмичә. Я, әйдә салаттан башлыйк, бу Әйдә, яктан. бу яктан башлыйк. Монда бу Салат- үзенә күрә Цезарь салаты, куркейти белән, куркейти монда. Бу да Куркейти. Монда да куркейти, бөтен җирдә куркейти. Спонсор мәллә бүген. Спонсор әйе. Ай я. Бу Цезарь салаты үзенчә ясады, соусларын да ясап. Рәушен китерде инде. Лимоннарын сап тормыйбыз инде. Лимоннары бар. Ашардыкмы? Айрым кыздырып алды күркәйтен. Монда табада. Кукмара табасында спонсор. Табасында кыздырып алып, мотор гына шулай иеп, катлы иттереп. Салат. Тәмле, но әзрәк кенә соус үзенчәлекле. О, соус буенча мин бик әллә ни зур белгеч түгел ди ул. Алай икән алай. Үзе белгәнчә генә Нәрсә, икенче ризыгында калып карыйбыз, аннары нидә дә менә икенче. Менә бу икенче аш. Я салат кабып карасызмы? Әйдә, салат кабып Чагыштырып икенче салат алыйса булсын. Монсы оливьега ошаган. Ошаган. Ну, столичный дип әйтик. Компонентлары да шуның кебегрәк. Шуның кебекме? Монда да күркәме? Күркә ите беләсең, менә мондай Колбаса, колбаса. деликатес. Әле. Мин кабып карамадым, белмим. Ризыгым тәмен мин. Салат тәмле. Яхшылыгын. Бу салат беренче урын бирә. Монсы өчен тәмлерәк булган. Монсы тизрәк тәшләнгән. Монсы диетик. Дөрес туклану салаты, но тиресе тәмлерәк. Майонез булгангадыр бәлкем. Ул әлбәттә майонез белән булгатты да. Моны майонез белән булгатсам, монсы тәмле була инде. Йөрәккә якын ошо. Теге кичкенә ашап үскән салат. Йөрәк белән пешерде. Ярар, монсы нәрсә дип атала? Отбивной? Әйе. Суктымы соң? Сукты. Кыйнадымы? Кыйнады, кизәнеп. Кизәнеп? Ләкин бераз гына монда минем гаептер. Әзгә зогарак туттык, шуңа килеп китергә мөмкин иде. Ярар. Аның гаебе түгел, безнең пишнең гаебе. Пишнең гаебе. Үземә алам үз өстемә. Ярар. Башта бәрәң саңа карый. Бәрәңгесен түзмәдем, мин проба салдым. Тәмле иде бәрәңгесе. Бәрәңгесе бик тәмле булган. Менә монысын әйтә алмыйбыз, бер-безгә карап карамадык. Ите тәмле. Пешкәнме? Күркә ите инде үзе барыбер Бездә кырырак. диетик булгач кырырак килә. Тәмле булган бу. Әллә шуны. Чынлап. Бернинди Шуңа помидор да куйды бит инде. Бераз гына кыры булса. сусландырып җибәргән. Әйе, сусылландырган. Менә сүзен әйттең, Илнур. Молодец. Башкортча күркә әйтте. Менә бу бүтән компонентларны турады да, башта катырмады, тызлады, бурычлады. Алды рукав, пакет Әйе. эченә атты да духовкага 1 сәгатьтә. Әйдә булган. Тымаланып, җиренә җитеп пеште ди әйтер идем я. Җиңел дә, тиз дә, асатты. Бик ансат. Бик пешкән. Мин түзмәдем, бераз проба салган идем. Ага. Үз фикеремне әйтмим. Күркә әйтте дә пешкән. Ничек? Икенче ризыкка килгәндә бу катнашучының ризыгы тәмлерәк. Нәрсә дисәң? Нәрсәсе белән тәмлерәк соң сине? Менә Кайсы ягы килеп җитмәгәнсең менә моны? шүт кенә тузы җитмәгән дип әйтсәң дә инде тузын өстәргә була дип әйтәбез. Истәргә була. Но шулай да рукавта пешкән ризыкка сусылрагы җитми, әзрәк корырак. Рукавта пешкән ризык корырак булырга тиеш. Шүт кенә бәлки шулпа тамызып җибәрәсе булгандыр, я берәр нәрсә теге су салып җибәрергә дип әйтәм, корырак булган. Шуңа күрә тулайым әйткәндә Шулпасы җитми. шулпасы җитми, тулырак. Сусылрак булырга тиеш рукавта пешкән әйбер. Шуңа күрә бу тамашачыга беренче урын бирәбез. Бу якка. Икенче урын. Чөнки аның салаты әз генә тәме буенча шүт кенә түбәнрәк булса да, тулайым алганда матур итеп бизелгән, күп итеп туралган. Моны икенче ризыкка кергәндә, икенче ризык бер сүзсез өстенлектә тора. Алай икән, рәхмәт. Бу катнашучыбыз безнең журналист, шагыйрь, продюсер Илфак Ширапов. Бу якта безнең танылган артист, юморист, пародист бит Раил Садриев иде, бу аныкы.
Мишер что ли? Мишер. Мынсында әби бабалары Мишер. Бу якта Алла да екен, алла екен. Ифак абыйныкыда. Татарлардың сливкасы. Гомерендә беренче тапкыр нәрсә зурлап әзерләгән. Алла екен арасы. Шуның Ну, өчен бірінші буаның мәртәбе әзірлеу буаның өчен зур бик җиңү. яхшы инде. Раис Садриев гомерендә 5нче тапкыр диде. 5-нче тапкыр. Сорап барган менә. Былай әйтәм, Ә мин 2-нче мәртәбә икәнсең. Син 15нче ел. Дип әйтәләр, син 2 еллар белән санарга Әйе, кирәк. еллар белән Син санарга кирәк. ничә тапкыр түгел, еллар белән. Дуслар, безнең бүгенге белгеч ролендә Казаныбызның Марокко ресторанына Шилдәре шеф-повары Илнур Гимаев, Илнур зур рәхмәт килгәнең өчен, дөрес бәяң өчен. Рәхмәт тагын чакырып китеп калабыз. Сау булып торасың. Ә хәзер инде Раил абый белән Илфак абыйны чакырабыз. Я, дуслар, безнең инде бүгенге көрәшчеләребез әзер. Ос, Илфак абый, син бик җитди. Уйланам. Бигрәк уйланма әле ул балаларын турында. Тайла абый, беләм мин. Я, ул үзе чынлап та җитди кеше тормышта, ул шулай бик җитди кеше. Ләкин камера кушкач ул эшли белә менә. Артист кебек, Ну, артист, молодец. Молодец. Я башлыйк әле, башта Илфак абыйдан. Илфак абый, салатын куап карады. Бик тәмле салат ди. Башта беренче монда куап караган салатны. Синең салатны хәтта өстенрәк чыгарды. Әйе. Раил Илдарович димәле? Раил Илдарович салатыннан да өстенрәк дип чыкты. Берникадәр ни өчен? Чөнки аның салатында беренчедән соус башкарак кирәк иде. Соус үзенчәлекле, шеф-поварны беләсең, аларга соус белән ярарга кирәк. Булай тулаем алганда объем, күләм ягыннан бик яхшы, матур бизәлеш ягыннан яхшы ди. Бу безнең күңелгә якын, бу инде оливье салаты кебек, без балачактан үзебез белеп ашап үскән салат, җанга йөрәккә якын булганга бераз истирәп куйдык. Яхшы. Икенче ашны куап карады да. Монда пешкән ди, бик тәмле, барысы да җиренә җиткән, кибеп тә китмәгән артык. Бәйләнерлек урын тапмады монда. Менә монда икенче ашны куап карады, мин әйтә хәзер әйтермен мактап башкорт күркәсен. Ләкин куап карагач беренчелекне бу якка бирде. Шулай булыр. Шәфтер әйе монда әллә туз җитмәде, тузын истәп тә була ди. Ләкин ни эчендә пешкән, мин аңлаттым, рукав эчендә пешкән ризыкка ди. Ул сусылрак булырга тиеш тагы да ничектер. Бераз бәлкем шулпа әстере кирәк булгандыр. Чөнки күркә ите ул бит инде коры. Әйе, бераз гына менә шулпа булган булса, бәлкем мин әйтмәдем инде аның рецепты буенча бәлкем юктыр шулпасы дип. Ләкин әз генә менә сусыллык җитмәде дип, һәм катлаулык ягыннан да монда бераз катлаулырак булган диде инде ул. Шуңа тулаем алганда Кыйналым бит тапалым мага. беренчелекне монда бирде. Һәм аннан мин әйтәм бу якта Илфак абый ул гомерендә пешермәгән беренче тапкыр ризык әзерләде. Ну, алайса аның өчен ди. Аның өчен ди. Бу инде бу зур җиңү булган ди. Хатыннарны әйттеңме сен хатыннарны? Әйтеп тормадым инде. Тапшыруны карый ул. Күрер әле барысында ишетер. Шуңа мин сезне котлыйм. Рәхмәт. Беренчедән. Икенчедән безнең спонсорыбызның бит бүләкләре дә бар. Икегезгә дә. Икегезгә дә бер үк төрле бүләк, чөнки мин беләм, сез бик якын дуслар, иҗатташ дуслар да, сәхнәдәш дуслар да һәм гомумән дуслар, шуңа күрә безнең тапшырыбызның спонсоры Күкмара металл савыт-саба заводы ачык акционер җәмгыятеннән әлегә мәрмәр эслекле инновацион савыт-сабалар сезнеке. Мондый югары технологик эслек сезнең савыт-сабагызның тышы кыяфәтен бизәп, аны чистартуны җиңелләштерә һәм сезгә тагы да яхшырак кулинар шедеврлар ясарга ярдәм итә. Кастрюль, табак һәм чуеннарны Күкмара коллекциясендә табарсыз. Раил абый, зур рәхмәт. Рәхмәт үзегезгә. Илфак абый, искиткеч шәп. Искиткеч Рецептлар һәм табалар сезгә хезмәт итсен. Давай. Хезмәт итсен бер-берегезне. Әйе, менә болай. Тәнис уйнагач нәрсәдер анда кыздырып аласызмы? Анысы сезнең эш. Әле безнең спонсорыбыз Индюжина сезгә нәмәлегән шалтыратып әйтте. Булат тапшырды икесенә. Менә бу татлы ризыкларны. Рәхмәт яусы. Менә бу бот. Синеке. Так, монсы кайсыгызга? Монсы миңа, монсы капаттан миңа. Спонсорларыбызга рәхмәт. Инде үзегезнең теләкләрегезне дә әйтә аласыз безнең тамашачыларга. Ну, Син YouTube тирәдә Илфак абый әйтсен алыйс. Җәмәгать теләгем иратларга ит ашарга, хатын-кызларга салат ашарга. Бүтән нәрсә телим мин тапшырырга. Барыгыз да исән сау булыгыз. Так, әйе. ама бүтін нәрсе бар. Бүтін барысында табынышыңыз мол болсын, тоқлықты болсын, саулық саламаттық, ошағар ризықларыңыз бәрәкәтті болсын, сихат істесін жаныңызға, тәніңізге, ғұммен саулық саламат бізге барысында бәйрәнерлер. Дуслар, саубулашабыз бүгінгі сіздің белән. Қабаттан зур рәхмәт. Игътибар белән караган өчен әлеге тапшырыгыбызны. Тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне ТМТV телеканалынан күзәтеп барыйк. Сау булыгыз. Пока-пока.